Kada se pojavio u Ukrajini čuveni kanadski snajperista Voli, podigao je priličnu medijsku prašinu u javnosti. 2 puta je proglašavan mrtvim, prvi put odmah po dolasku, a drugi put u aprilu, a onda se o njemu više ništa čulo, sve donedavno kada je za kanadski medij La Presse odlučio da progovori o ratu u Ukrajini i tamošnjim dešavanjima. Voli se vratio u rodni Montreal u provinciji Quebec, kako piše novinar Tristan Pelukin, nepovređen, iako je tamo nekoliko puta zamalo izgubio život. Međutim, više je prema navodima novinara razočaran dešavanjima tamo. Imam sreće što sam još uvijek živ, a zaista je bilo blizu, rekao je po početku svoje ispovijesti snajperista Voli, bivši vojnik Kraljevskog 22. puka u intervju za La Presse. Njegova posljednja misija u regionu Donbas u ukrajinskoj jedinici koja je imala regrutovane vojnike donekle ubrzala njegov povratak. Novinar opisuje Volijeve reči da u rano jutro, kada je upravo zauzeo položaj u blizini rova izloženog vatre ruskih tenkova, 2 regruta su izašla iz rova da popuše cigaretu. A rekao sam im da se tako ne izlažu, ali me nisu slušali, kaže Voli. Pored njih je tada eksplodirala veoma precizna granata iz ruskog tenka. Scena koju je Voli opisao ledi krv, piše novinar. Jako je eksplodiralo. Video sam kako geleri prolaze kao laseri. Moje tijelo se napjelo. Nisam čuo ništa i odmah me zabolila glava. Bilo je stvarno nasilno. Voli je odmah shvatio da nema šta da se uradi za njegova 2 brata Ukrajinca po oružju koji su pogođeni. Miriše na smrt, teško je to opisati. To je jeziv miris ugljenisanog mesa, sumpora i hemikalija. To je tako neljudski, taj miris. Njegova partnerka, koja želi da ostane anonimna, kaže da ju je usred noći oko sat vremena kasnije nazvao. Pokušavao je da mi objasni da su bila 2 smrtna slučaja. On mi je rekao, mislim da sam uradio dovoljno. Šta misliš? Da li sam uradio dovoljno? Izgleda da je htio da mu kažem da se vrati, kaže ona. Bio je užasno miran. Na kraju porodični život je pobedio njegovu želju da pomogne Ukrajincima, kaže Voli. Srce mi se vraća na teren. Još uvijek imam plamen. Volim teatar operacija, ali sam gurnuo svoju sreću. Nemam povrede, mislim u sebi, dokle mogu još da bacim kocku. Ne želim da izgubim ono što imam ovdje, kaže mladi otac, koji je sinu propustio prvi rođendan dok je bio na frontu. Nakon što je proveo 2 mjeseca u Ukrajini, Voli daje prilično razočaravajuću ocjenu raspoređivanja zapadnih dobrovoljaca koje je počelo početkom marta, nakon poziva ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskog. Broj zapadnih dobrovoljaca koji su pojavili, prema različnim procenama oko 20.000, bio je toliko veliki da je ukrajinska vlada morala hitno da osnuje međunarodnu legiju za teritorijalnu obranu Ukrajine. Ali za većinu dobrovoljaca koji su pojavili na granici, pridruživanje vojnoj jedinici predstavljalo je problem. Zelenski je apelovao na sve, ali na terenu su oficiri bili potpuno bespomoćni. Nisu znali šta da rade sa nama. Mnogi borci dobrovoljci očekuju da će biti ključ u ruke, ali rat je suprotno. To je strašno razočarenje, razmira Voli. Sa još jednim pešadincom iz Quebeca po nadimku Senka, snajperista se konačno pridružio ukrajinskoj jedinici koja se borila u regionu Kijev. Prema Voliju, pridruživanje ukrajinskoj vojnoj jedinici predstavljao je problem za većinu zapadnih dobrovoljaca. Pronalaženje oružja za borbu je bila kafkijanska vežba. Morao si da poznaješ nekoga ko je poznavao nekoga ko ti je rekao da će ti u nekoj staroj bebenici dati AK-47. Morali ste da petljate sa vojničkom opremom tako što ćete sakupljati komade i municije levo-desno, u mnogim slučajevima sa oružjem u manje višem dobrom stanju, kaže on. Čak i za obroke, često ih obezbeđuju civili. Isto je sa benzinom, da se krećeš u vozilu. Stalno moraš da se organizuješ, da poznaješ nekoga ko opet poznaje nekoga. Posle nekoliko nedjelja na ukrajinskoj teritoriji, neki od najiskusnijih zapadnih vojnika su na kraju regrutovani od strane Ukrajinske vojne obavještajne službe i sada bi učestvovali u specijalnim operacijama iza neprijateljskih linija. Drugi, manje iskusni, skaču sa jednog mjesta na drugo, dok čekaju da ih regrutuje jedna jedinica i odvede ih na front, kaže Voli. Većina je, međutim, odlučila se vrati kući, kaže nekolicina intervjusanih za ovaj članak. Mnogi stižu u Ukrajinu iz pupčanih grudi, ali odlaze sa repovima među nogama, kaže Voli. Na kraju sam rekao da je spavao samo 2 metka u prozore, da bi uplašio ljude i da nikada nije došao u domet neprijateljske vatre. To je rat mašina, gdje izuzetno hrabri ukrajinski vojnici trpe veoma teške gubitke od granatiranja, ali propuštaju mnogo prilika da oslabe neprijatelja jer im nedostaje znanje tehničke vojske, razmira on. Da su Ukrajinci imali procedure koje su imali u Afganistanu, da komuniciraju s artilerijom,
Mogli bismo da izazovimo pokolj, smatra on. Ali Voli ne krije želju da se tamo vrati uprko svemu. Nikada se ne zna kada će strani borci napraviti inicijativu na terenu. To je kao aparat za gašenje požara. Beskorisno je dok se vatra ne uhvati, dodaje on. Opširnije pročitajte na portalu kurir.rs.